Toğanlar qarаңыздарчы, мына Рatan аканың стул-стулдары, Bismillahirrahmanirrahim, үстіне шығып көрейін еме. Тоғандар, мынаке. Секіріп атам, бірақ ештікі болбойлы екен. Эме бұл эмнеге үстіне шығып атасыңар десеңдер, біз сіздерге сапатын, качествосын көрсетіп қояйын деп чештік тоғандар. Біз азыр Бишкекте тұрамыз, Борбордо столицада. Өздер көргенде сіздер эме Рatan аканың стул-стулдарын издеп жүрген болсаңыздар, Данияр акабыз өзі ушул жерде иштеп, жасап чыгарып атат. Болгондо да биринчи кол эч кандай ортомсуз эмес. Кыскасы, мына ушуга болгон стол-стулдардын бааларын сындырганы келдик тоғандар. Кыргызстан боюнча мындай мыкты иштерден таппайсыздар. Ака, эл менен амандашыңыз, жумуш тууралуу сиз маалымат бериңиз. Assalomu alaykum. To'g'anlar jassurlar. Bu Cobra fason narxi 45 ming 8 odamlik. 5 yil garantiyasi bor. Bardiq rangidan topib olamiz. 6 odamliklari ham bor dag'i. 6 odamliklar 38 ming. Bir gana siveti gana serый, aman Choko bardiq sveta topib beramiz. Qalan öz negiz qancha sveti bor? O'zi 5 6 7 gachayin bor svetlari-chi. Bulchu, bul Cobra'nın. Bo'lam Cobra. Buni 6 odamligi 38 ming, 4 odamligi 22 ming so'm. Oho, maka tonar qarаңыздар. Bul sürüyor mına Kırgızstanda jasalabı, je bul başqa jaqdan keletpi? Yo'q, bu hozir Qirg'izistonda jasalbaydi. Biz buni O'zbekistondan olib kelyapmiz. Hop. O'zbekistonda issiq o'lkamga yaxshi. Mana Xitoy varianti ham kelib qoldi. Biz sota olmadik, chunki ularda salqin ekan, issiqqa chidamsiz bo'lib qoldi. Shuning uchun bu O'zbekistonda issiqqa chidamli qilib jasaydi-da buni. Jasaytkanda, bul Milana deb qo'yatgan aka. Bul 4tasi qancha so'm bo'ladi bu Milana'nın? Buni 4tasi 17 ming so'm bo'ladi. 17 ming so'm. Egerda 6 odamligi bo'lsa-chi? Buni 6 odamligi ekan-a? Bu yo'q, 8 odamligi. 8 odamligi ekan. Bu 33 ming. 6 odamligi 25 ming. Maketonar qarasаңыздар, өзүнчө сон экен негизи. Aka, bununчу ana mol temiri qalınlığı qanchaqdan siladi? Temiri qalin. Mana O'zbekistondan emas, buni temiri Qirg'izistonda o'zidan olamiz. Mana shu yerda jasaymiz, kraskalab, bu xonada to'qiladi. To'qistar To'qiladi, rushnoy, bardig'i qo'lda. Mına uşul ustul-ustullardan verse, ana mına uşul жерде жасалатқан тоғандар мен көрсетіп қойын сіздерге. Мынаны қараңыздар. Маке. Ушул жерде сон болып жасалатқан. Бұл жерден шыққаннан кейін ана бұл жақта бұл үйдің ішінде тоқылатқан. Az Данияр ака өзі айтып өтті, өзіңіздер көріңіздер. Негізі сізде қанша түрі бар ушул Рatan аканың стул-стулдары? Менде түрлері манаке, бұл жерден көріп алсаңыз болады. Бардығы o'sha turlardan қалағандан qilib beram. Svetini ransasi yo'q. Бұл қандай бұл? Аябай сулуу екен, жақсынақай екен, а? Bu Isabella fason. Бұл Isabella. Bu o'ta varianti, bu teklari bilan yaxshi to'qilgan. Aldilari bardig'i jabılganda ismlari bilanchi. Maka to'g'anlar жақындан ушул Isabella мен сіздерге жақсы қылып көрсетіп қойын да. Бұл башқаларға қарағанда біраз өзгөчө екен, отырғанға да удобный екен. Отырып та көрейінші. Қара Bismillahirrahmanirrahim. Охо, бай отырғанда мындай белдеріңде өзүнчө мындай S формасында болуп, отурат кезинде чакалап, сонун болупчу. Ана казыр айткандай, бунун айланалары да аябай сонун болуп токулуптур, э, мына. Анан коричневый менен ак бири-бирине кошулуптур. Көрдүңүздөр Мынакей. Буну Изабелла деп айтты. Азыр мен баасын билип берейин. Ушу Изабелла тоңдар 6 кишилиги кийин кол коюп бересиң, алдым. 46 миң сом болот экен. Мына жерде 2, 4, 6. Эми жүрүңүздөр. Анан бул жерде Chanel бар. Караңыздар. Chanel бул 8 кишилиги 38 миң сом болот экен, Данияр адашпасам. 38 миң жунака буну. 8 адамдыгы. Бул булам башкача вариант. Караң, бул опчу жоок токулган. Ана юбкалары билен жакшы. Бул юбкасы менен этекке чейин экен да. Этекке чейин жакшы токулган. Ушул стул-стулдардын мына сырыосу, ана темирлер баары эле бир-бир. Seriyası bunda öte sonun жақсы вариант bu. Seriyası. Temiri qalın. Temiri qalın. Şu Özbekistan'da 07 bolsa bizde 1gacha ishlataydi. Bu O'zbekiston, çünkü Qirg'izistonda o'zida 07 juqa temir yo'q. Yo'q denga? Yo'q. Biz o'shuni sifat qilib jasashga harakat qilyapmiz. Sifatli qilib. O'ta. Bu da Chanel ekan-a? Chaneldan bu 4 odamdıq ekan-a? Bu Chanel buni to'qilishi gulli fason. Bulam teklari bilan yaxshi. Narxi Chaneldan bu boshqacharoq to'qilibdir da. Inshaalloh o'ta so'ng ekan. Bu qanday? Bu da Chanelmi? Bu Milano. Bu Milano'nun to'g'riq versiyasi ekan-a? To'g'riq versiyasi. Qanaqa to'g'riq ko'rdingizlarmi? Bu yerda qancha ekan? 3, 6 3likkan 6 odam o'tiratgan bas qancha? 25 ming. 25 ming so'm. Anan to'g'riq jursangizlar, bu yerda divan siyaqti da variantlari bor ekan. Daniyar aka, buni qaysi joylarga olishadi negiz eng ko'pincha bu Ratan stoldorini? Buni xalagan uyga qo'ysa ham bo'ladi, jer uyga, domga, kafega, ko'llarga, plyaj,
бардық жерге жақсы жарашып кете береді да. Заманбап. Күнгө күйүп калбайбы? Күнгө күймейді, жоқ. Аны үшін 5 жыл гарантия берем да. 5 жыл гарантиясының ішінде суға, күнгө Аха. чыдамлы нәрсе. Өтө сонун экен, тоондар караңыздар. Жакшы вариант экен. Үйүңүздөргө алсаңыздар, коозлук үчүн алсаңыздар да жакшы болот экен. Анан деко деп сурагандар үчүн мынакей. Ана Деколар деко дагы бар. вариантларымыздан бар. Ушундай комплект кылып беребиз. Бардык светте. Халаган бу свет, халаган бу свет кылып бере беребиз. Бул деко варианты 6 адамлыгы 23 миң, 4 адамлыгы 16 миң, 8 16 миң. адамлыгы 8 адамды канча болот ошондо? 8 адамлыгыны мен 31 миң кылып берем. 31 000 сом. Эми жүрүңүздөр. Баягы бассейн иштеткен болсоңуздар, анан көлгө барып эс алам десеңиздер, мына ушудан бирди алып алсаңыз. Даниярка кең, жатың чака өзүңүз бирин ал жерге. Бир. Канакей, бисмиллахиррахманиррахим. Охо. Бул сонун жата берет. Бул негизи аябай жакшы экен да туугандар, караңыздар, Мынакей, бирөөсүнө мен жатайын. Мынакей. Ушинтип алсаңыздар, үйгө апарып коюп койсоңуздарчы. Кыскасы майза экен, жыргайт экенсиздер. Көлгө апарсаңыздар деле болчу экен. Анан кийин көлдө бизнес кылган агалар, мына ушулар бир байкап көрүңүздөр, сезон келатат, сезонду колдон чыгарбаңыздар дегендей. Мынаны Ака, мына ушуну көбүнчө кимдир алат, чын айтыңчы. Сонун экен го. бардык аса болот буну. Охо. Буюрса, мен ниет кылып койдум. Үйгө бирөөнү алып кетейин деп чечип атам таңдар. Карасаңыздар, мынтип отурсаң өзү эле качел экен да бул секен. Баягы иштен аябай чарчап келгенде ушта отуруп бир жашоону 5 мүнөткө токтотуп коюп, эс алып отурсаңыздар болчу да экен. Анан жүрүңүздөр, таңдар, караңыздар. Данияр ака. Ака, мына жөнүндө айтыңчы. Элдин баарына мына ушул керек да. Издеп жүрүшөт көпчүлүктөрүчү. Буну баасы 21 миң. 2 адамлык төшөклөрү бардыгы нерсе менен жакшы кылып берем. Өтө сонун. А булчу? Буну ушинтип даракада илип коюп отурса болобу, ака? Буну халаса даракалат, халаса мен өзүм стөкө жасап берем. Төшөклөрү, ястыклары менен өтө сонун жакшы болот. Канча баасы? Буну 17 миң баасы. 17 000 сом, а? Буну деле калган расчет кылса болот экен, мына бул жерде таңдар. Анан серий түстөгүсү дагы бар экен, көрүңүздөр. 17 000 болгон болсо, Данияр ака. Сиз азыр буюрса Өзбекстандан, Кыргызстандан, Россия өлкөсүнөн баардыгы көрүп атышат да негизичи. Анан бизден келген клиенттерге канча процент скидка кылып бересиз же бир арта стол бекер кошуп бересизби? Кандай болот ака? Ошону сүйлөшүп алалычы, а? Кандай болот? Буну мен башта айтпадым эле, азыр сиздерди ойлоп айтып атам. Кандай болот ака бул жагы? Майли, сизди аркаңыздан келген адамга мен скидка кылып берем. Сонун скидка кылып берем. Агар жакшы алса мен премиумга дагы бир нерсе кошуп берем. Анан ака, биз мына көрсөттүк го сизге устулдардычы. Ушулардын да өзүнүн мындай отургучтарында төшөк көрпөлөр болотпу? Болот. Аны кошуп бересизби? Энди бу караң, мен буну тиктирем каалаган адамга. Мен онга акча алмаймын. Шу тиктирген акчамды баасын кошуп коем, халас болду. Болду дең, а? Болду. Тондар, азыр биз Бишкекте турабыз, Борбордо турабыз. Анан ака, Данияр ака, сиздин ишканаңызды кантип таап келишет? Bizde Bişkek şehri, Alamudin rayonu, Suvarova 50/3. Ориентирлар немелери бар дагы? Ошолорду айтып коюңузчу. Ориентирлар Гез-2-дан байланышса мен буга өзүм Гез-2-га чыгып күтүп алам өзүм. Чалса өзүңүз чыгып тосуп аласыз, а? Данияр аканын азыр мен телефон номерлерин видеонун аягында жазып коем, видеонун башында да жазабыз, описанияда бир катар маалыматтарды жазып коебуз. Туугандар, мынаны байкап көрүңүздөр, негизи өтө сонун экен, жакшы жасаптыр. Агаларыбыз атайын. Бул агалар негизи Өзбекстандан болот. Кыргызстанда иш баштап ушул жерде ишти кылып атышат. Колдош керек. Колдоо көрсөтүңүздөр. Биз да колдон келишинче колдойбуз. Туугандар, видеону жакын достор менен бөлүшүп коюңуздар. Эң башта канал атталганды унутпаңыздар.